parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kabakoj kababang bat kabasnyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Bandra ia ke khobor halor ga jingwan long breu khulung jisu shikene ga perthei katkum ga jinge jongi khun kristan ka riboy christmas celebration committee menta ga janmet kalas dang ia ga jingbo ia ka durgadar jong jing lekman christmas hapadeng ka sor nongpo riboy district kini kidak kishin jong jing pen kan mau ia ka por christmas labu ia ka dur jong shing oit ka badon lang ki durmot jong khulung jisu ki kimi ki kpa jong khulung jisu bat ki jing pen me light ban pen thaba ia ka padeng jong sor nongpo kum gajing pli pajba ia kene jaka balabu ia kedur kadar jong por Christmas UMLA ka thanyu ba Emerald Bonds im ulawan ban pli pajba ha gajing don lang jong ba MB Tongper ADC ke Riboh district ki riurang ba ka thany nongpo bat kiwe Lungkot ladangin hai syaka gospel ke jom Matius kalenong kabaar kadepat kabandiu kaom ikecil di bawah ini hampir pulih haru ke Bethlehem dari Judea hamlong ibaritam kapedeng disim Judea Navanapha urmi unong sinsyar uban syarai yang diberi zonga di Israel. Kani ketika dekat kabala nangin pek ya ka, ngin pusan ya ka, kapang pedeng jom kani dekat lene kani kebentak kani seluruh. Kesenong Bethlehem kami kesenong gawe. Kami ke senong ke barang pau di impor. Kami ke senong ke barang perni ia ki senong yalam. Di senong ke barang itu kata-kata. Baru beli ulajit kerpang ya kami ke senong. Aku balap ha yang try nong perni juni Jesus. Bat kami ke tahu syai kenar, bat ke tahu senang. Ia ke jinglong rit. Jadi snorit, jisu wan hakaperthei, dari snorit. Om somlakha iu poki dulan, om somlakha hagi siu, om somlakha hagi ying gibobun malah, andre lakha, aku snong kabarit lah, aku somoy, asam pulai om kecil itu. Kenapa kata kanika por ketika por ka kongsan hakabana kata ka sinong ka beret nai dai jingja i beret lami ini ulong penil uban uplay upa ulapa kapang i una kom tai dumi baniada na kom tai pop petiram dan kata kalong ka kongsan bakum gikhun di jonglei abang imi inagani jaka abangin kenmau lade bangin celebrate bangin kemen ye Christmas agani kesem arhajar arpus sao dongin rakhe ka agan sile di sore kapan sedang nengkong naing nasem kapan sedang nengkong na sinong na tao kapan sedang nengkong nagadong bagathan gitu ikimi ikpa kibi ibathan gitu ni kitsno kemen lada kinyugi bagi kun giksiu juki gilong di badan akor di badan burung di badan badan burung yang ubleng dibayin daga jadian kita saurit kan no golong di kemen yiki
Namar kata kami ke Christmas di snow bangin mi bagin ya kemen lang bat kiwe lem bat kani ka kompat kepada ngin kiar na gidinya mayan gidinya keno gidinya bu sniu bu shun bat no tenre ide ban ya kinong shun ku bagi ya lede udisu hikai komtai berkini gidin sawit kabadan hau kabalong gidin hikai kabasam tenrai apa dia gemilang baron kade kata namar kata hasnong hatau agi imlang salang ngi keduk sebun gijing akan pertai ke memutlak bagabun kendriang kepada datang ke gijing elek gijing sendiri gijing persoy di babun berkop dan dari gini elek kat bangak bagim gijing kababe kum dipun besar jadi namar kata agan ni kesini soban kenturu lomba jang ni kapor ke Christmas inong grand sakmat kila keren sepang gajing gele gajing sniu di babun agan ni kapertai agan ni distrik ke jongi hari boy ang ni hanongpo kepada headquarter kepada longsor kami gajing sniu di babun gajing kenre jong drop gajing kenre jong gajing di pathar di kiat pathar gajing kenre jong gajing ikam bakbor di kenteni kena wal ada tempat kan atau kata Henry di keling di jaka jo kan ketong bagatain dan jalan ini di aidan jadi lanang kiu dong di crime rate juga om apa ke distrik lanang kiu nak kapor namar kata wangi perhat ikini iki jadi kapor bagi kertian din bagi pai din bagi duai soklai trai kan pun sutu ban penjam ye hidup not mau juga ban pensutu ye ke bom sutu ban haidi di na gimlin mas di babon agi dinglong beriu ye sutu kiran sibun di jinduna dengan Christmas ka alsan trik har har puto jong step lam mo masuk ke dan arbenta sebentar kong pelomba kailat ini mo pelong ni sungu yung bigla ni yo ban berarti ya kan Christmas ada kan tu ko di pek yung Muslim balik lu kat lu bisa berku ngayo ada ni ndera nang idan ini kumbang gilong kumbang isong menyim kumiru jadi bisa berku dan lagi ini di bendap jadi disuruh boleh dan pek ini hanya Muslim belayan prosesnya kuat kalau belum banyak lama di sosial keladu ini berku juyu Henry jadi don lang jubli kaya don bagi ndera banyak lang kumni kapaan ni Christmas kerana dan sang dosi menurutnya pada Christmas. Dengan masuk mana kapal di dia semua dalam pada New Year resolution, yang bahawa semua ni kuat berkelan apa juga long. Dia yang lihat semai. Don itu tiba mau macam Hebrew tiba kuat bani penduduk lagi lagi. Yang bahawa ada sesang semua ni gym nak. Mendera. Don itu tiba jual ke tiap yang sesang semua ni sengeno. Tigini impor daso impor Christmas artisan hadu lai poetry. Jadi kapor bagi nak puson ha, yok buar ini. Dari Christmas kumdu mungkin pembet ya ka, kecil ni. Kenang bawa dalam usum semai, ni nak meniam pun ka kaman jong lek lagi dah. Dengan konsen dan item ini kenang berit ini kena Christmas. Ini kenang kali kebaca sakit kita na kita Islam ni. Kau ini Islam setengah. Tidak di TV kong, katakan kami kerja for Christmas. Ini teman beliau, yang kong belak. Ini kong belak mana untuk Christmas, shop Christmas. Itu set ini cake, ini jimbam, ini roti, dan kami kerja ini, no. Ini biscuit, cake, ini sam, ini nongshong, yang katakan, slong. Setelah pensang, mandi, ini jimbam, itu apa tak lah. Dan setelah dengan for Christmas. Kejar bahasa tak kesenang. Ilap kajing sistem dan kepesan. Amat tu sistem anda kontak kepesan. Nak asupan air kita kek, nak asupan air kita jimbang, kita biscuit, kita roti. Tentang di kena jangan sistem kelas susi lah. Memang kesan hijau kini bet jangan dia yang lagi jimbang mana nak kerana di menu itu ni. Jangan kata kesan kita kena ke orang dulu. Orang ni nyalek nak aku juga. Kia saya kita bisa bagi laporan pada sistem. Kia tiap ini ingredients tu kita akan baru sini dia set dia tiu dia set sedikit dia pesan
dalam ses kelira asyik cikong lah haba li ai imsem yang gini yang man kidi Islam mo li ai mo kiyangi minta Islam ni ai no mengi dia ita yung lai na jauh umat ken ya kajing dia di na mu di belum yang Islam di kunjuru ki khodi yo ya ni di sana ni dei la da di kemen man mai di rutumen marwe ika kubur jong kajing la bha jong ni ki kena ya ita kemen kalau purs kuling Islam ba hadu ba kata Islam katau ni pada Christmas Eve kia kesan ban pen yarap yang itu dong la ban set yang itu kijing bang bat dia bang dia kawai haka Christmas Eve batalong beding kemen kalong beding sunset ya kasidong brokoi di kakubar Christmas ngatan lagi di point kebenkong kini gajuk ni imam dah hilong bari bet ni asli ni mobile na ini ke internet di Christmas ka ailat ini beningwan lang kumsi parlong kumpin ka kanai ni wan ni celebrate lang kum ka community kum ka song katao katari ka benkong kabaar ka di internet wala ini ni ila do di internet jadi abang dia don lang hari celebrate lang hari pasal ini be jadi internet ka don be ni di ban do ben sia batalai ke bakado ke situ Christmas ke sini ada ini kena di sini ada ini undang di sini ada kena kami di sini kena dia akan mesti orang Christmas nah ni kan lagi tinggal tak ya bagi orang ya kata kisah kapan tu be ya disebut berkat lembah ketimbang hidungi yang kata ketimbang desa ketimbang nombru long fry Yesus Kristus ubah hidup mau dia pergi dunia. Kasi don betul dia nak apa support kerana komiti tinggi nilaru menteri syasat kepada ba i komiti ibarat kalau ru jakam berkrau lomba way di semla berkrau berhak orang semla dalam terbaik. Sar terapun ngan sim teng jumpi dan ngobrol ngilkam sibun berkela ya kecimut berkat tuk di Kristen nak kapos lele lah panong yang kelenti kebagian yang sikman om kamuta hadne ka om kane ka program ka ba ngidon lang kaji sinu jong kay mang salang maka kalaya sai kapstep maka ban ne ko hat ko dan ka bangi don yang dah. Ini kamu yang kasih air jumur tupi yang disokol kami dekar bersidok kisah semua yang dipulit bari keluar bakar man rating kong suaning kong ya kata kejelong niam kapan rai juri ikut Kristen bagi niam mentip ya kata kum keba ublay lahika ini bagi niam bagi niam buram martia kasi nga iliti hai gini di sini ini kedua najima apa hateng nyaban pendam nyaban penpo nyaban ailat nyaban ikhro nomor isubu bagi di kontesan jila nangin di kontesan kum ki kontesan kibadon apa setelah kepercayaan berlaku ke lek kemen kepercayaan berlaku ke kende nak beta kane ka ayom mo lanong ngolo ya ka arp santrik lanong in koino ha ka arp santrik gi bagi longi ki longsem ki pen kre ya ka ye ka sem ki pen khoi ya ka ye ka sem mo bagi ha ka te ka sni arp santrik ha ki lek ki yeng mani ki jongki ki phong ni ki jan ki bha ki jan ki pathaman mo ban lek kemen ban pen krau yu krai nong bu nong thau mo ubalawan sa kane ka percaya ban yap li nam ta jungi wan ban pen ini kan ni kalong ko kubor ko basutunak ba insya Allah terhat bahane ni sayo yaki nongkren tiba nagbawan na kaliya kabalang kung ki pastor lani kung pada tiba niyo ban share ini kenang benginang syampang susu ya ka jimut ka Christmas rai kediak ngadon ay banong namar ngitip bangide ki kun Kristen ngitip ba ka Christmas kadai ka bentang ka bakong san jong ka jingi kum kirumet Kristen tiba don apo setelah ka percaya. Nah, kemau memenang kadang keren yang gawe ka dekot ka bas tenat na ka dekot na ka tin ka jong blay. Ladangi puli na ka gospel jong Yohanes
kalau nong kepala kita kau bahkan riu kau keren yang kata kajingi kejung blay bohong nabau blay gue kata ke pakai ulai kino ilokun bela kamarui bagunu banget aku unom jatsu lelio kajingi bom cukup kata kajinguan kajung apply jisum sa pakai mau banuan ban pedim ini banuan ban pedim ini banuan ban ai mensia ini bat Nimday ban ong bagin le kemen ya kasih Christmas da kajigin jong kapathe ni le kemen ya kasih Christmas na kadono maku mga ongay ti mene ba ut kare ka ayong bagi so kemen ne amal kani kajig kemen ka wanrung ha yeng gesem mo kum ka yeng gesem bagan ka jingi jan mo bagi nang ban pukho ya ka yeng gesem ong bagi pukho kan ya ka yeng hare ya ka jingim jong kalumi galang sem ba kami kipun kandon ke jingi jan kumno ban te ban wara ya ke jilong to wi nomor try jisu wan che ka pate ban ai ke jingi nomor try ulong ke jingi uble ulong ke jingi wan che ka pate ban ai ke jingi ban wan ban pedim e yangi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai